Kabilu surinsu romaji ini ningkan suringi dan ningkan ikoi rapi kriya ciplu dak hamren hawar kabilu surinsu romaji langsung amelong hidup tarike lapen tarikre ni komong bong kacipati doji lasilaso melong ayunit timpen kewangi ajir tumpen cenglok lapen labangso melong sarpi sarpu aklim mangthar lapen social organization kedoan song kedoan forum kedoan labangso amelong nakacetong dunia tuan nili jongjung nang tumopan isi ninga klong pen ning kemepen kipatili dun kantung ilitum lason ajutan ame lason hawar ka di resun tu rongaje original tinta hawar tinta kacipi ponduji kasila so melong itum hamren lapen sojeng arlo lapen par pamreng laso kapuri amunit abang puan ladak laso platform long na kacetong ipo bang puan ilitum jutang jubat lamet lamjong nang kisik peme pen labang so melong kacepati dun alir alon kipiya pan nilhin pen pacinilo lapen kilang dunia bangku teman sambil ladak sapi saya kuaplimang parpen cinglok karbia pendeng sumpot lapen coy ang lapen suar tun sambil metang pendeng sumpot besen pen nangade kangir panan tum katu di kontra dili jongjung yang tenan rumpang isi kacuniri kantung bangke iltum lason kabar kan disuruh romaji ke iltum ningkan isi pen segmen laso regional area bangke termasuk kabar kan disuruh romaji laso area bangke ningkan isi pen boy beda posi laso amelong bangke itu malu tin abang putin ta apor si pen itu hatu kita ambil lo di pen itu head orang di pen angklin isi yang diisi kelang dun teme ya pan tapi lapang somai ke ceng pen jujeptik abang itu malu tinta responsible nili da responsible lapen nan itu ta responsible nili lebang suaca tai yang tenan rumah satu ipan tak kuartak dan satu itu kan iya langsung